chỉ bởi vì cô lệ tuần trước mà chuan Mizo nula te star rawn Erling Haaland a chung chang te kan soenga tin Norway ho history te kan soenga tin Halland a pa chung chang te history rapthlak te umai an lo nei to chumi chung chang chu kan soi dona hei Halland hi sama sei nuang maya striker thatak le ro rum tak mai siam tak mai Manchester City nga na tin Norway nga na ani chu thu san ania ani hi pafiam thu du tak mai pa wang thuang tak mai le mi poi soi lo tak mai ne wang hian he World Cup sang le som ni paruka hian aram Norway aron che that pui sia chuwang chuan mi pui lom a hloa a hrengai lo te hre thar tam takte inom ma inon ngai na thara a chanchin te in en na sa ni tin mei chia in mei chela ma hen atlana ti riat khop maya ril sang sang ten enila mei che hoin ati danan zir na sat zia te tin ama hi pamel ro rum me ti lo hian mei chia hian ana lo nga fu mai ania ama ang tak takan on in lar zut mai ni ama anga ria seringot po viral na sa le mai tin he Norway team shim shim hian adaram pum pu hian ngeri picnic type in World Cup hian ron khele anuwa man ti ham ham khop mai Norway jian te hian Norway hi Viking te to lo chai na to thin kha ania Viking te lal ram thin kha ania tin ni hi thathum don te ni tlalovin a om thina a ming a nickname po Land of the Midnight Sun ti ni thina ni zanlaya po ni tlangai lo ni lang reng mai thin kha ania ni puilai chuan chu tiang ram chu ni atin mun kal chak om ber pol ani ve shim shim boka ke tak phei chu ka mun kal na chak na ber pol ani Northern Lights te mu chak om khop mai Norway han kalin tin an nula ten mel tha ti hriat maya an fans te han en pon World Cup an fans te lo lan pon thel mai te ho lo mel that tur zia kha ril ro te po lo langani ti chon Norway ho hi sangi somni poruka hian an population estimate thi 5.6 million vel ania Mizoram liat nga ang ver ani chu khovel ram lian zinga mi chon dilo chiang khop mai ti chuan an population an density hi mi pui tam zong hemi aram an lua cha zong angkha 14 mi som pali in square kilometer khat chunga om angan nia Mizoram hian Mizoram ai pon an la thol fe zo kari Mizoram chu 52 vel kanin ka ria tuna hian chuwang chu Norway hi an thol khop mai ti kha shetaila a tho metin sakhona lama hian ami pui zong zong zinga za somruk pariat point panga khu Christian ania ti chuan somni pasari 27.3% z khu sakhonei lo anni thente chu an Norwegian an Norwegian ko ran tenganti an Norwegian sa khuana an man lai pi le pu sa kho zom te po khan lo mani chu chuan sa kho nei lo anga in soi mai te po nam thina tin 3.4% khu muslim anom ve abaki tlem te nom ve bokani tin an rama khuan non Norwegian khu 21% ve lai nama chu European ramdang on sang sang atanga ron pem khom te ni amaro chu an Norwegian origin khu 78.6% zetan lani an la thanem tham khop bain la fir tha khop mai tun la European ramte ngai to chuan ti chuanin black te po khutle manom vea African mi hang kan ti ho khu 2% vel bor khu anom ve bokani ti chuanin tun tu World Cup ron thleng tura khan kan video masala World Cup tan dona te po video kan siam to kha Norway football team te hian an tha tu te Vikings ho ti danin tuipui kama Vikings thuam anga in thuamin thla te aron la aro pui takin ti teang an man lai thuam te an thla tu te an pasal tha te che tangin an ron chea ti chuanin chu tiang chuan World Cup ron kal turin borok aron siam hatani chu tiang chu ni hei an ni hi anen ton tlak ka ti khop maya alomam ka ti khop mai tun lai khovela mani history mani ram ni na mani nambil hum halna ti mai tengo he Mizo te pon kan en tona ta thakopin ka ria an pasal thani na te tin anin do mi ni na te ron keng nungin aron chom nunga khovel muwa kum tam takno World Cup anon khelia ti chuan an thla tu te
sherengin tiang hian pa takin nam huai sen an ni zia aron lan tira tichuanin anni hi kum sang khat zako somko pareta world cup an khel bak kha an khel talo wang ani heti hun lai sang kha zako somko pariat hian Erling Haaland pa ten an la khel zak ani player thatak an lani khati lai kha Norway te World Cup so no hi kanan soi rim shimange sangkha zako somthum pariat khan World Cup aron khela June ninga sangkha zako somthum pariat khan Italy hun pek pela 2-1 in an lo ne lo to hai friends sakhel ania sangkha zako somko pali khan World Cup hanon khel le ati chuan group stage sa Mexico aron ne a Italy hi an chai thei vak lo ni hemi tum po hian juni somni pathum sangkha zako somko pali po hian Italy 1-0 in an ne lo le a tichuan in group stage atangin an tla a tichuan sangkha zako somko pariat khan World Cup khel turin aron tling le a hemi tum po hian Morocco juni som sangkha zako somko pariat khan Morocco 2-2 in an draw a tichuan Brazil hi an lo ngam to thin threm ve thunga hemi tum po hian juni somni pathum sangkha zako somko pariat thian France anin tuma Norway hian 2-1 in an lo ne a tichuan round of 16 an lut zuya amaro chu van doi thlak takin juni somni pasari khan Italy bok chu 1-0 in an ne lawa he World Cup atang hian an tlata achu chu an World Cup khel nun ber alo ni ta a tichuan kumina sang hi som ni paruka Erling Haaland a hoin aronin pet kai le ta ni rei to nia Haaland hi kum sang ni kuma piang ania an World Cup khel nun ber hi sang ha zako somko paret Haaland a pian ma kum ni khan an World Cup khel nun ber aroni dei to ni tichuan hei kum som ni pariat zet nuwa World Cup khel turin an fa te ho khami truma World Cup khel fa te ho kha aron puitling ta footballer thatak tak European club thatak tak a khelte anron ni taloma tichuan kum sang hi som ni paruk aloin her chu chuan he Norway team hian quarter final aron thleng ta hiala England nen anin ma chondon ani tichuanin hei England nen anin ma chondona England a hian Halana pa hi football khelin a to thina Halana po hi England a Leeds khua piang ania tichuan hemi truma hian Halana pa chungchang a hian thon thurap thlak le football chan chena thil rap thlak de umai a oma hei hi angai inoma nan soi kai lok teang Halana pa Erling Haaland pa hi Alf Ing Rastel Halland ania amaro chu Alfie Haaland tin an soi tlang pui thina ni ani hi midfielder ania tin defender ang point a khel thina ni a club khel to thin na te chu Nottingham Forest Leeds United le Manchester City ate alo khel to thina tin Norwegian football tan football team te ta national team ta hian tha alo tho nual to bokani November ni somni pathum sangkha zako somsari pani khan Stavanger Norway alo pianga fitruk le inches khada sang ania right back ka le midfielder an khel tir ber thina ni sang ni som pathum khan football hi achor san chawa amaro chu sang ni pathum nulama kha chuan football hi a khel mang to lo ti theini an ram club sang te chu zomma sela football a khel chung zong hen voi za ni somnga pakwa club tan in lanin goal somni pathum athuna tin international a hian Norway tan hian age level a te lo khel to thina sangkha zako somko pariatanga sangni pakhat chung hian Norway tan voi somthum pali zet alo in lan to bokani tichuanin he sangni pakhat nolama phei chuan football a khel mang to lo club te chu zomma se a khel meu to ro ni he hian chan aneya he hi ni khovela football khovela phuba lak na rapthlak bertia an lo soi fo to thin chu hemi chanchin kan soi lai chon Halana pa teroin Halland tin kan soyang sang khat zakwa som kwa pasari July thla khan Leeds United chuan Halland hi Nottingham Forest atangin an leya tichuan August ni kwa sang khat zakwa som kwa pasari khan Arsenal laka a match masaber a khela tichuan September alowin her chuaka Manchester United nen anin khela Leeds United hian 1-0 in ma an hruaya tichuan Roy Keane le Halland te chu an hanin
nek bob bob thina chutian in nek buaina chuan Roy Keane chuan hliam ania a khupa ball kalain anin nek na lama atlua atlu top maya ti chuan chuata leya ground a boka chu a Haaland hian a in hliam na ni ti shervin anti deremoti in penalty hlo chua tuma tluder mai mai mati in atluk dan a nep thu te avo aw chua puya Roy Keane na tlulai hi tongkam na deuh lekin avatia tuna video kan hmuang khani in nek silo khan Roy Keane kha tlua thiang hian vial tangoi ngoi mai sia anin Haaland hian penalty be sia tluder vela nga in tiang hian ava tong khuma amaro chu alo na khop maya Roy Keane hi ACL injury ania hei footballer tena an hliam tora chuan rapthlak ber pol aniang an khup thachat ani ber mai chu khup le khup in kar thler na tha thler aniang chu ania he hliam awang hian zon chu hi ranga ya tiang hian an pom chuaka tin he in hliam hian a ori khop maya kum khat vel zet football a khel thelo phani chuan recover nan thei to pin tranala rehab pa te kalin akhu phliam damnan football a khele theinan thei to pachua chuan kum khat zen zone nuwa football khel turin aron kirle theita a recover lai training lai video te po viral na sat kha en let tura tam kha ti chuanin hemi hnu hian Old Trafford November sang kha joko som ko pariat khan Manchester United le Leeds United hian khel anin tuma heta po hian Roy Keane le Haaland te hi anla in machon zak sakani sang ni kum khan Haaland hian Leeds United atangin Manchester City chu 2.5 million pound in azoma ti chuan hemi hnu hian Manchester Derby November sang ni kum khan an lain tum le boina lian tham engma an la nei lova sang ni somni pakhat season khan Haaland hi Manchester City captain ni na hlan ania ti chuan April ni somni pakhat sang ni pakhat khan Old Trafford Manchester Derby khel ania hemi tum hian huanin anin roa minute somriat paruk na Roy Keane chuan Manchester City captain Halland laka chuan khovela football history phuba lak na rapthlak bertia an soi thin chu atita a khupa nge mai chuan na tak main a ball changlai atlo le top mai ni a video han en mai pokhan Roy Keane hian ball hi tum lo ti hriat khop maya tum ran khop mai ni a khupa hian ti chuanin hemi hnu hian atlo thluto pa ti chuan ala tong khum ve sak zui boka Roy Keane hian red card a mu zui boka hemi tuma hian pound sanga choi tirin match thum hrem ania hi red card pa nga ya hrem na kha ania hemi baka hian cheng sanga pound sanga choi tir ani bokani amaro chu akum leya sangni pahnia autobiography ati chuaka Roy Keane hian chuta chuan he Haaland atekel dan chungchang hi aron soi chuaka ka ngak reita ti chungchang te aron soi chua tak awangin hemi awangin FA chuan an shrem bet lea match nga an bena khel theilo turin an shrem le tin pound noi khat si nga zet mai an fine tir bokani hete kel chungchang hian Haaland hian ka kek alo kang hlau kha ka van nei khop maya ni lo ngat se chuan arap thlak viawang heya hian tin asoini he atekela wang hian achor chuak le tolo ati theya Haaland career hi atop ta ati theya heben hu hian voi thum vel chu sap atangin an lut le masela adam nian shet nuwa po voi thum vel sap atangin alut le abak ero hi chu a football zin kong atop hlen ta ni Haaland hi Roy Keane na tlo na mai ba ka hian a khup velam hi har sadna ani to shimshima chu mai ba ka hetia a khup dinglama na tak mai tlo an ni le ta phei hi chu a career in atur tangang lawa ti chuan he mikum hian kum som thum mi ni in
football atang chuan a retire ta a heta kan soi to kha achol kan ti he te club rang sanga lak kal kan tiang kha chu football player ang tak takin ani to lo ti kha retel taila a thome heti anga thil rap thlak tak mai apa hina a to lai hian Haaland hi kum khat mi vel ani ti na ni chu he thon thu Roy Keane Halland laka a phuba lak na hi chu football chanchina chuan a dai to mai na rin om lawani ti chuan tunchuma hian sang ni som ni paruk world cup alo thlen chuan he Haaland Erling Haaland ngei mai hian world cup a team te ron hruain ro pui takin quarter final aran lut chawani a an game ron khel chawdan po a hmu rama beiseina sang taknen an rammi puiten tuna hian an thlir meka a big takin Norway hoina Vikings hoina anti dan a Viking raw anti long manga thui tak taka zin thin an nia chu an longkar rual aw hla mang chuan he world cup hian fans tele player ten ro pui takin mi puite anin chok phur ton thina chu chu khovelin tuna hian munom te takin a thlir me kani bakhatin khuang avo a te chuan midang te chuan longkar fung vuanin khuang avuak zo piangin row tiran aw ruala chu chu saptong chuan raw longkar soina mai kha ani he Norway football team hian an rama chuan ngonga nei lian khop moya an parliament te thlengin ti hian an lo ti ve ni Aram mi mai ni lo he athleng tu bronze police tepon US Dallas police tepon lo ti ve ni airport laba tin an opponent te thleng poin an lo zob ve thin ani
ole ti chuan in Norway le England te hi tun Sunday zingkar dar ni le achan ve hian anin tum don ania hi apui don khop maya ena cha kom khop maya Halland khovela striker thaber ani ti tu anom chewanga tin hurricane khovela striker thaber ani ti te podom chewang maro chu kha chu athlang tu du thlanna nita sela an khel dan style point ang chilawa ti chuanin England hi mana khan Norway le a che vela cheng thin Vikings hoten long manga an ro manga loin kar thlengin kha tuipui tuifin riat in kar kain England an zuk run thina England le che vel ten be thina mun tam tak mun zau tak England le a che vel hi heng Vikings nam mol tian shian mai thin te khan an zuk ob beta an zuk runa an zuk ne thina ni chu tiang chu khovel history lo om to dan ania tun truma hian World Cup quarter final anani nuai do nani a Vikings tenge England lalram ding chang jok don ti chu ena cha kom to khop ma 2 hits on this, and then we say ru, which means row in Norwegian. So you lean forward, everybody in the aisle or on the seats, just put your head forward. 2 hits, ru, and then back here. And I'll do it several times. So whoever wants to sit in the aisle, go ahead. Are we ready? Are we ready? And remember to use your voice. The louder you are, the better. All right. Remember to say ru. Ru. Okay, let's try ru one time. 1, 2, 3. Ru. 1, 2, 3. Ru. There we go. This is good. Let's row for Norway. You want in? Let's go. Let's do it. All right, sit down, everybody. Oh. Are we ready? Yeah. Lean forward. Ru. Ladies and gentlemen, welcome to Dallas. Glad we can get you about 15 minutes. Ru. Hope everyone's a great rest of your day. Ru. Ru. Louder. Ru. There we go. Ru. 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 Yeah.